Sanibonani kupina kuphi la kufinyela kani lo mbuso njengamanje kubingelela yena ke umathinta acebisa ngithi yashe ngaleso sikhathi mana kupina kuphi la kufinyela kani lo mbuso njengamanje ngicela usubscribe ushare uphinde comment kanti ngabe usubscribe-ile ngicela ushare uphinde comment kanti uma usubscribe usukwenzela ukuthi ube wena oqala uthole notification uma ke sikufaka la ivideo ayikho imali ehamba ngane wethu sinenkinga la uKhuzani sekuyena manje umuntu odlame sekuyena manje umuntu ozenza iGcokama elisha singakwazi ukuthi ke isizathu isona siphi sekuyena olanda impi kade kuyiGcokama elikhuzwa kuyimpi la yiyeka sekuyena manje oyivukuzayo wena umuntu athi ubheka lapha neKing Zolithini into balwile othibela bewushaya igenge omshofu njengamanje uthibela uxaphi ekhanda izinto azenzayo ayikhombisa ukukhula ayikhombisa ukuthi ubaba womuzi ufuna inhlonipho ongenkani wena ngabe uyavumelana nalokho uthibela njengamanje uyena obhizi ojuja udlame uyena obhizi oxova impi uyena obhizi oyiphakayo yabo lento eyayenziwa lapha neKing Zolithini emlazi kwiGoduka Maskandi Festival ayizange zibe yinhle nanokubhebhethekisa udlame nje ayibukeki yinhle leyana uKhuzani kade simazi njengomuntu okhuza udlame kodwa njengamanje sekuyena futhi obhebhethekisa udlame njengamanje iGcokama lizokhipha mhla ka-10 yena ugijima uye workshop ngawo mhla ka-10 uyobhubhuza lapha uyovezela abalandeli CD kade ngabavezela ingane kule weekend ngabavezela ingane leya weekend njengoba sobavezela kuleya mhla ka-10 ingobani inhloso udlame kodwa ngane zakwethu ngaphandle kokukhuluma kakhulu ngiyafisa na ukuthi ngezuvo lakho ukuthi ke uKhuzani akazenzi yini iGcokama njengoba iGcokama lona sekuyilona elihlile yena sekuyena onyukile ngodlame akazenzi ini lona ngoba lona kade lidume ngodlame ingakho ngithi akazenzi ini lona hayi ukuthi useqoka njengalo noma kunjani kanti futhi enye into engithathe ngayibheka bayakhala kakhulu abalandeli ngeside la Khuzani ukuthi ke ucule ngodlame kakhulu kulokho abayitholi ingoma bayikhuthuza abayitholi mina ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho futhi nalapha ukuthi ke wena ingoma ngabe yayithola na lapha na kwisidi kaKhuzani yiphi wena uphuma ngaphandle komqhele nethawula lezo esifundzwayo yona leya CD mina ngokwami mangithatha ngibheka ayinayo ingoma ngoba amandla osiphe agodliwe amandla oluve agodliwe njengamanje ayikho ingoma etrendayo kodwa sofundzwa ingoma ekuyiyona yona silokhu sifundzwa size siyilalele ayisekho ingoma bafethu laphana uKhuzani uthathe ngenhliziyo kakhulu kulokhu yabo uthathe ngenhliziyo kakhulu kodwa ke nawe Phawula ngezuvo lakho ungangithuki ngoba akusikho ukuthi siyaxabana kodwa shona ukuthi hayi wena i-right la nala mina esayidini lami mina ngisupport umculo hayi umculi kodwa esayidini lami angiyitholi hit lapha angiyitholi futhi nengoma emnandi yabo ngaphandle kwalethi ikhaya lami naleya ifeatureshele khona uJumbo ngoba nakhona mina ngiyithandela into ebuye zithi uyicazela kancane yabo kodwa na isidi kaKhuzani ndiyahlahla ngiphinda yabo kodwa ke siyathanda bafethu uma ngabe nenza izinto ezinhle siyambongela ukuthi balo zemali lapha nazihamba kahle enkundleni yokuxhumana esibiza ngayo ke uYouTube nebalo zawo ama-order abe-odiwe zihambe kahle futhi zishayela imiliyoni siyabonga kakhulu kuleyo ndawo sifisa ukuthi sithi halala kuba halala.